Kalat patai kubor NDTV bat kiwepat haki kubor mentakasngi ke arpartri ujamang arjapsan. Layathu uba arngut ke badai kinong Israel bat kinong Tynrai ke Israel Embassy ha Washington DC. Kila Shah siat diap hanin kasngi balang ke arpoi tri ujamang ha kapor janmet hajan ke Jewish Museum ong ki kubor. Halor kene ke jingja ki bodai pet kila kemno ya we Rangbah belalai pos nem kerta ubala Shah suba ya ubala tip kerteng kemu Elias Rodriguez ubala saki ya kene ke jingja baru bala Pyrta free Pelestine bat mentau ne Rangbah udon ha kajing Shah tokit. Kane kajing Shah siat laong bakam da jengai na ka office ka FBI field office ha Washington ka bahap ha Northwest DC. Ka Kristi Noem ka security secretary kala pentikna ya kane kajing ja ha ka Ransan X ha ka bakala batairu bagajing tokit ya kane kajing ja kala ya Shahmat.